Cijeni gledatelji, poštovanje, srdačan pozdrav iz veličanstveno kićenog Maksimira. Dinamo Hajduk, utakmica posljednjeg kola, utakmica koja nikad nije do sada igrana slična, jer odnosi su drugi. Dinamo je već prvak, Hajduk je zaostao 33 boda razlike i toga još ima puno za reći, ali da ne bismo zakasnili na početak utakmice, evo slobodno da kažem da ima 28.000 ljudi, da se ta brojka bliži 30.000, da je to nevjerojatno koliko je to puno gore na istoku, još možda par desetaka mjesta gore u kutovima i da će vjerojatno utakmica biti odigrana u baš pravom veličanstvenom ambijentu. No prvo pogledajmo reklame. Evo nas opet na stadionu, evo vidite i ovi baloni dočeravaju taj ugođaj. Da kažem zašto je sve utakmica posebna. Igra se 13. svibnja, čuli ste u uvodu da je to osobni datum u povijesti Dinama i hrvatskog nogometa, pa rekao bih i šire. Prihod ide zakladi za obranu hrvatskih generala u Hagu. Na stadionu je društvo koga inače ne viđamo na nogometu. Ovo je druga proslava istog naslova prvaka i jedini dio koji je prazan je jug koji je bio rezerviran za navijače Hajduka, ali evo došla je jedna mala skupina, ne znam da li ih možda ima 50-ak, a možda su se neki još zadržali na kontrolama sigurnosti, pa Hajduk neće tu imati nikakvu podršku. Dakle, to su te različitosti u odnosu na utakmice Dinamo Hajduk koji su uvijek bili super veliki derbi, prenosio sam ih 20 ili 30, ne znam više točno, a nikad nešto slično ovom. Evo kako su završile utakmice Lige za ostanak, Međimurje Cibalija 1-0, Pula Inter 2-1, dakle Inter ispao, Zagreb Slaven Belupo 0-0. Ove tri utakmice počinju sve u 18 sati, dakle osim naše, Kamen Osijek 18-0, Rijeka Varteks 18-0. Ovo su zapravo rezultati prvih poluvremena, pa ono što sam rekao vrijedi jer su one počele u 17 sati ako takvi rezultati ostanu do kraja. A pogledajmo sada i sastave današnjih protivnika. Dinamo rekao bih svojem najstandardnijem, najklasičnijem sastavu: Turina, Bulja, Čalić, Orluka, Eto, Modrić, Božak, Čago, Eduardo Drpić, Mamić, na klupi Šarlija Marić, Tomić, Anderson, Carlos Junior i Vukojević. Trener Josip Kuže, postava onu koju jele prati Dinamo zna napamet. Turina na golu, Eto, Drpić, Čorluka, Čale, zadnja linija, Mamić, zadnji vezni, Čago i Bulja tu sa strane, Modrić malo naprijed, to je taj romb, i Eduardo i Bošnjak u špici Dinamova napada. Hajduk puno nestandardniji ove godine. Pletikosa, Kralevski, Damjanović, Marčić, Blatnjak, Kranjčar, Bratulović, Cimirotić, Žilić, Hrgović, Miladin, Balić je rezervni vratar, Jurica Buljat, pa Ljubičić, Režić, Jelavić, Toni Pezo i Bušić. To je izbor od mogućih igrača koje je napravio Luka Bonačić. Evo kako je to postavljeno: Pletikosa na golu, zadnja linija Miladin, Žilić, Kralevski i Hrgović, Blatnjak, Marčić, Damjanović, Bartulović, Kranjčar, taj razigravač, prema komu? Prema Cimirotiću naprijed. Evo krenuli su ovdje baloni, na stotine ih ima. Biće tu još puno slavljeničkih događaja i doživljaja i najljepše za sada je vidjeti ovako ispunjen Maksimir. Dakle, nebo se odazvalo pozivu Dinamovaca i Dinama da vrijeme bude lijepo. Gledatelji su se odazvali, došli su u golemom broju ovdje i sada počinje i taj spektakl. Željko Širić dovodi momčadi na teren, a koreografiju bi svakako trebalo pogledati na istočnoj tribini i svugdje ima i na sjeveru i na zapadu. Kapetani momčadi ponosno izvode svoje suigrače Zoran Mamić i Stipe Pletikosa. Kako god bila otužna Hajdukova sezona, nadam se da su se lijepo danas u ovoj utakmici oprostiti. Evo vidite da gledatelja ima i da zaista Zagreb zaslužuje dobiti jedan pravi, suvremeni, komforni evropski stadion. Evo na sjeveru Dinamo Zagreb i ako mogu pozdraviti, protumačiti što piše tamo, čini se da je to konačna pobjeda na onom velikom plavom dijelu u sredini.
Mi imamo i dolje našega reportera Marka Šapita i mislim da je Marko negdje u blizini Josipa Kužeja, pa ćemo i čuti izjavu Kužeja. Ali opet pobjeda bi... Kasnom spektaklu pružiti puno užitak našim gledalcima, želim atraktivnoj igri. Atmosfera? Atmosfera? Kažem, budi emocije. Toliko za sada od nas. Evo, to je, ne znam koliko ste vi čuli, ja vrlo malo ili ništa. Nadam se da je taj zvuk dopro do gledatelja naše hrvatske televizije, a evo oproštaj Željka Širića, nakon naših najvećih sudaca, čini se da je tu bio Zdravko Mamić i Jado Kožul, koji su mu predali poklone. Širić je sudio pa više od 20 ovih derbija. Bilo je naravno uvijek i nezadovoljnih, nemoguće odsuditi sve to da nema, ali Širić sasvim sigurno jedan od naših najuglednijih sudaca, a rekao bi i čovjek sa autoritetom, jer na primjer u ovoj sezoni on je jedan od rijetkih sudaca koji nije isključio ni jednog igrača, a znate da suci često puta potežu kartone da bi zaštitili svoj autoritet. Nažalost, utakmica se igra u još jednom okruženju, a to je okruženju objave popisa putnika za Njemačku za svjetsko prvenstvo Cice Kranjčara, koji je izazvao, ajde da tako kažem, blago da kažem, veliko iznenađenje. Plavi uzimaju loptu. Mamić, Zoran, kapetan koji je unio novi duh u tu momčad. Luka Modrić, jedan od reprezentativaca. To je smireno, očišćeno, Marčić, vrlo povučeno traga. Čorluka, malo da Turina osjeti loptu. Nadajmo se da će ovo biti odličan nogomet, da će to biti spektakularna utakmica kakva je bila i ona u kolo prije prema Varteks Dinamo. Imamo malo tehničkih problema, ali nadam se da će sve biti u redu. Bošnjak je tu i Čago, što je na prednost. Mamić. Za brojem 2 je tu Buljat i kreće sada akcija plavih. Ovo je eto, od najboljih igrača Dinama ove sezone. Eto i Čago. Darko Miladin i Bošnjak. Tu je Mamić. I Tonči Žilić. Sada su se zauzeli svoje pozicije. Točno sa našeg mjesta se vidi kako je to dobar, klasičan raspored sa onom četvorkom u zadnjoj liniji gdje bočni kreću sada malo prema naprijed. Eduardo. I to je Filip Marčić.
Simirotić, prema njemu Trpić. Teško uzeti loptu Simirotiću, vladanjem, lakoćom, odličan dribler, ali Bulja to uzima. I Niko Kranjčar. Još uvijek Kranjčar. Ali Bošnjak se vratio skroz natrag da bi zatvorio prolaz Marčiću. Ipak Marčić kod lopte, Marčić ljevicom i Čagla se vratio. Zoran Mamić. Na Modrića, evo napred ide i Bošnjak i Eduardo i Mamić. Trojka po ljevoj strani sada prolaza po sredini, došao Eduardo Mamić. Luka Modrić, Mamić lijepo nameće i ciljao je Mamić, ali nije najbolje naciljao. To je fina kombinatorna igra, vrlo brzo se otvara Dinamo i kontre su jedno od jakih oružja ove momčadi. Pletikosa, još jedan od reprezentativaca, ima ih dosta ovdje, Pletikosa i Kranjčar u Hajduku, Bošnjak, Modrić i nazovimo ga polu ili više reprezentativac Buljan koji je 24. na popisu, a 23 imaju pravo biti prijavljena. Čale, Modrić i Bošnjak. Bošnjak, Luka Modrić, zasmetao je tu Kranjčar, ali evo, pojavio se Čagor namješteno Mamiću, jako i 2-3 metra daleko od okvira Hajdukova gola. Gledatelji super raspoloženi, navijanje snažno, dobro. Čuli ste izvižduke kada Niko Kranjčar primi loptu, ali evo i to je dio toga folklora. Važno je da nema, ali ja nisam vidio onih ružnih vrijeđanja kakve su se dogodile u uvodu utakmice, ali to je ipak zbilja stvar neodgojenih pojedinaca. To je bio jak sudar sada Trpića, ali povučen za ruku Mirko Hrgović. Slobodan udarac za Hajduk. Udaljenost malo prevelika da bi se izravno pucalo prema golu. Tako da kod lopte ostaje Niko Kranjčar. Petorica igrača očekuju loptu Hajduka tamo kod 16-terca. Kranjčar to gurno, ali na Mamićevu glavu. Žilić. Daleko bačeno, ili bolje reći izbačeno u aut. Bartulović je to jednostavno riješio bez kompliciranja. Čorluka. Nema zaleđa, stići će Bošnjak tu loptu. Bošnjak, prema njemu Miladin, dolazi u pomoć Marčić. I Luka Modrić izbjegao prekršaj. Bošnjak u 16, ali malo predug for. Biće interesantno danas gledati Bošnjaka i Eduarda. Bošnjaku potvrđena vrijednost pozivom u reprezentaciju. Sasvim sigurno novi stimulans za još bolje igre, a upoznat ćemo i mentalni sklop Eduarda. Da li ga je to izostavljanje pokosilo ili će ga motivirati za još bolju igru da uzvrati Cici Kranjčaru pogodkom u derbiju, ili s 2 pogotka, ili s 3 pogotka. Izbio Kralevski, sada između dvojice Eduardo i prvi opasan udarac, bio je to Eduardo. Bošnjak još u igri, Hajduk se obranio. Blatnjak, zadnje vrijeme je jedan od boljih ili ponajbolji igrač Hajduka. Marčić,
Ali nesporazum u drugom pravcu kretao se Cimirotić. Dinamo pokušava podići tempo igre. Buljat je otišao napred, ali ipak vraćena lopta do ovih zadnjih veznih Mamića. Evo Edvarda, vrlo točna lopta Mamića. Spriječio Miladin. Prolazi Edvardo. Kakav dribling, gužva tamo. I nema nijednog igrača u plavom dresu. Nastavlja Dinamo pritiskom, to je Luka Modrić. Hoće istići Eto, u punom je naletu bio, ali izbacio Žilić. Kralevski je dao loptu plavima. Buljat, Mamić. Zasmetao Niko Kranjčar. Čago i Modrić. Blatnjak. Letikosa ne smije oklijevati. Šorluka. I Dino Drpić. Dinamo za sada po sredini dosta igra. Sve to dosta nakužvano tamo. I ovo malo se izvukao Bošnjak. Bošnjak prenosi Bošnjak. Da li je to bio pokušaj šuta? Lopta skroz na drugoj strani do Modrića i Eta. Ili Etoa. Eto. Prošla lopta crtu. Udarac iz kuta s desne strane Dinamova napada. Tako da je to ipak blizu Buljatu, stalnom izvođaču Dinamovih kornera i drugih prekida. Modrić je kakav gol! Golčina Modrića, Luke. Jedna od prekrasnih kakve oni postiže. Sve češće strelac Luka Modrić. Sve jače lupa na vrata prve postave hrvatske reprezentacije. 1:0 vode plavi u Zagrebu, vode prvaci Hrvatske krasnim golom Luke Modrića. Evo, baklje lete, dakle bit će prekid, ali treba ih možda i sačuvati za kasnije. Pazite kako je to sjevnulo. Reprezentativac savladao reprezentativca. Dobro rješenje Buljata, niko nije pokrivao Luku. I plavi vode. 1:0. A baklje lete. Evo, ko je sretni i zadovoljniji sada od Zdravka Mamića. Naravno, malo ćemo pričekati s nastavkom susreta dok vatrogasci obave svoj dio posla, dok pokupe ove silne baklje. Mislim da će sada to polako jenjavati bacanje i da će susret se nastaviti. Luka Modrić dobio i žuti karton. Sve je spremno, osim što nema lopte. Malo i vatrometa, nekoliko raketa je krenulo prema nebu, ali sada će se to smiriti. Glavni vatromet veliki je predviđen za kraj utakmice. Nije sada naravno ugodno tamo predstavnicima Hajduka, ali vidite koliko tu ima i drugih poznatih ljudi. Evo, gradonačelnika Zagreba Milana Bandića sa predsjednikom Dinama Barišićem. Bošnjak, to mu nije bila namjera, ali tako se lopta odbila. Čago, pobjednik dvoboja sa Kranjčarom.
Ali evo opet lopte Kranjčaru i sada je ubacivanje rukom za Buljata. Nevjerojatno podatak, 14. minuta, jedan jedini prekršaj. Naravno, podatak za reći bravo. Pokupio i to Zoran Mamić. Čale, ne baš spretno i točno, ali Bošnjak je popravio. I to je prema Eduardu, bliži je Žilić. Pošustvovno Eduardo, pljesak za nastup zagrebačkog Brazilca. Ako ste ga čuli kako govorio ili vidjeli u izjavama na televiziji, omiljena riječ mu je kaj. Filip Marčić. Luka Modrić. Nije ga lako čuvati, ali loptu je pokupio Hrgović. Pa Žilić. Slobodan je Miladin. Hrgović. Uzeo mu je Eto. Ide sam Kralevski, ga pokušava pratiti Eto i Kralevski start prema lopti. Ne da se Eto uzvraća isto poštovni status. Tamo je Bartulović. I lopta za goste, ali Igor Kralevski je ostao ležati. To je bio start Etoa. Nije izgledalo da je došlo do nekog ozbiljnijeg udarca. Evo, Bošnjak, vodeći strelac Lige, 4 asistencije, tako su Eduardo i on poravnati, računajući golove asistencije po 26. Modrić 8 i 6, Kranjčar najbolji strelac Hajduka, ali za igrača tipa Kranjčara i njegovog renomea 4 asistencije baš nisu puno. Marčić. Umeto ga je Modrić. Blatnjak se sada vrlo povučen Blatnjak. Tu je Čorluka. I još jednom Čale. Dosta igre na malom prostoru. Sada se mijenja strana. Ide Kralevski. Tu nema prave opasnosti, lopta daleko od Cimirotića. Blatnjak nije uspio pokupiti tu loptu Hrgović, pa dolazi Buljat. Eto. Luka Modrić. I Čale. Dinamo se odlučio sada na strpljivu igru. I griješi Drpić. Izdržao je ovaj prekršaj Marčić. Čorluka i ulazi u Marčića. Faul je. Prekršaj je jasan, čist, ali nisam vidio da je Marčić dobio neki tako jak udarac da bi morao ostati ovako dugo ležati. Priskočit će u pomoć, jasno, doktor Jurica Rakić i Domenikos izgoreo. Možda neka nezgoda pripadu.
Evo dok je prekid, upozorim recimo na neke razlike između ovogodišnjeg Dinama i Hajduka. U Dinamu je ovo standardan sastav gdje Turina ima svu 31 utakmicu, a po 30 imaju Drpić, Čorluka, 28 mnogi drugi, a Hajduk gotovo da su rijetkost igrači sa više od 20 utakmica. Najviše ih ima Kranjčar koji je jedini odigrao sve. Hajduk koristio 38 igrača. Dakle, to je daleko najviše u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Samo dokaz da nisu imali neku standardnu momčad. A ni standardne trenere. Po 8-9 kola vodili Blažević i Gudelja, sada Bonačić vodi Hajduka već 14. utakmicu. Evo Marčić se vraća, onako punim trkom, spreman potpuno i oran za nastavak igre. Buljat. Ponudio se Čago. Ali to je loše, jednostavno data lopta prema Bošnjaku. Sada malo tamo i dima na sjeveru, ali vjetar služi utakmici, ne ide to prema igralištu. Čale. Gradio se, zagradio start Miladina, Silva, Eduardo. To je prekršaj s leđa. Neopreznost jedna Eduarda. Vjerojatno vi čujete kako temperamentna utakmicu vodi Luka Bonačić, kako stalno dirigira igračima, šalje ih, daje upute, pa čak i onima koji su predaleko da bi ga mogli čuti. Marko, ti sigurno dobro čuješ što govori Luka Bonačić. Pa trener Bonačić je nezadovoljan sa sudjelovanjem Miladina u napadačkom dijelu igre. Non stop ga tjera naprijed i njega i Blatnjaka, dakle tu kompletnu desnu stranu Hajdukova napada. Inače, trener Bonačić je od samog početka potpuno igre, stalno nešto gestikulira, zapisiva, dok je gospodin Kuže na drugoj strani stalno u istoj pozi miran, nije reagirao čak niti kada je Dinamo došao u vodstvo. A valjda ga ništa to ne iznenađuje, valjda je očekivao, no vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati. Dobra atmosfera na terenu, dobra atmosfera u gledalištu. Dinamo vodi 1-0 pogodkom Luke Modrića. Kod lopte Buljat. Buljat na drugu vratnicu, daleko je vratio Drpić i nije ušlo. Mislim da je tamo bio napred Čorluka i Vedran Čorluka da lijepo u padu. A sada ćemo vidjeti i bolje, mislim da se radilo o decimetrima. Duga lopta, Pletiko se, najviši Niko Kranjčar. I evo lopta za Eto'a. Buljat. Zadnje je ipak loptom igrao Dario Damjanović. Buljat odmah kod korner zastavice, dakle spremno za izvođenje. Napred dolaze Čorluka i Drpić. Eduardo kod lopte može ispasti Mamić, ne može, lopta prelazi crtu i lopta je... Ali Mamić se tamo ozlijedio, nevjerojatno krivo je izgleda stao. Zoran Mamić srušio se kao pokošen, tamo je onaj jedan rub gdje se prelazi na onaj dio gdje počinje tartan. Evo pogledajte, ovdje sve u redu i mislim da tu kad je doskočio na tartan da nije očekivao tu drugu tvrdoću tla i
odmah se srušio Zoran Mamić, kapetan plavih. I ozljeda je takva da sugeriraju da odmah bude zamijenjen. Marko Šapet sasvim blizu Dinamove klupe, reći će nam ko će ući umjesto Zorana Mamića. Zorana Mamića će zamijeniti Carlos koji odmah postao na zagrijavanje i vjerojatno prvom prilikom će i ući u igru. Hvala. Prošla je polovica prvog dijela, evo ući ćemo sada u 25. minutu, 1-0, Dinamo igra s 10-oricom. To je Miladin. Plavi su se povukli, ali ima prolaza za loptu, to je Marčić, Blatnjak. Blatnjak ima jako dobar centar šut. Čorluka, ali Marčić, to je bio pokušaj udarca, niti u gol aut, nego u onaj običan aut sa strane. Luka Modrić povučen rukom. Kako je to izgledalo, to je sličilo uganuću Zorana Mamića i ne može stati na nogu. Kuže, tamo maše, pita može li, izgleda ne može, definitivno Mamić. Probao je Eduardo. I ko će osvojiti tu loptu, Eduardo ili Žilić? Prekršaj. Čeka se da i ovdje na ovu poziciju, sasvim blizu 2 metra od 16 terca, stigne Buljat. Buljat je ravno u Pletikosu, sigurno kupi Pletikosa, ima napred dvojicu, ali ide na kratko bacanje rukom. Simirotić, Ćorčić, Orluka, ide Bošnjak. Bošnjak nije prošla lopta za Eduarda, pokupio je Žilić i evo faula. Eduardo nije pametno ulaziti u raspravu sa sucem. Evo 12. utakmica. 33 žuta bez crvenih kartona. 5-11 teraca je dosudio Širić. Ušao je Carlos sa brojem 15. Još jedan Brazilac koji se dobro uklopio u igru plavih. Visoko mišljenje o njemu ima, ili izuzetno visoko mišljenje o njemu ima Josip Kuže. Vidjeli ste ga već u 2-3 utakmica, a evo danas prilike da je u ovoj završnoj protiv Hajduka stvorite svoj sud o Carlosu. Eto naprijed Bošnjak i Eduardo i čisto uzima loptu Kralevski. Ali u prolazu je tamo eto izgleda zahvatio rukom Kralevskog, ostaje ležati stoper Hajduka. Marčić dobio dvoboj sa Modrićem, ali se umiješao Bošnjak i opet lopta kod Plavić. Još uvijek Kralevski se sada pridigao i izlazi van. I Pletikosa uzima tu loptu. Ni on ju neće ispucati izvan igrališta. I mislim da će se Kralevski na koncu pritići i priključiti igri. Tako je, vidio da drugog izbora nema. Trgović napada Buljata. Stigao je i Bartulović tu, ali dobro vladaju loptom tamo po desnoj strani. Ide eto.
Eto prolazi Kralevskoga, eto nabačena lopta i hoće li doći do Bošnjaka ili do Eduarda, ne. Uspio je Miladin koji je ostao sam između dvojice to zaustaviti. Pritišće Dinamo, puna inicijativa sada. Čale uglavnom se praktično igra ovdje na jedan gol u jednom smjeru. Carlos donosi kapetansku traku u Bošnjaku. Bošnjak je evo danas i kapetan Dinama. Svijeća visoka Žilića. Hrgović. Čalić, Čorluka, željan igre, sve više ide naprijed. Eduardo, Čorluka u 16, Čorluka, gurnuo do Bošnjaka. Još je tu gužva. Puno plavih, bijelih, nema prostora za udarac. Eduardo je bio u prilici, ali sada pokazuje još jednu osobinu. Odlično komunicira s publikom, pozivao ih je ovog trenutka da se svi uključe u navijanje. Luka Modrić. Ne valja ta lopta, dobro je za Miladina. Buljat i Bošnjak iz prve, fenomenalan udarac Bošnjaka i bravo Stipe Pletikosa. Ohrabrujuće da dva reprezentativca takve dobre poteze vuku. Bošnjak opalio. Pogledajte, bez okljevanja, Topovski, Pletikosa, refleksno u korner. Dobra utakmica, ima se što gledati ovdje. Buljat, centar šut na drugu vraticu, na Pletikosu. Pletikosa napred je ostavio Niku Kranjčara i Hrgovića i Cimerotića. Luka Bonačić, ali tamo je opet ostao ležati jedan igrač u bijelomu u petercu. Evo i ovog zanimljivog podatka da je Ivan Turina, znao sam da je odigrao sve baš, ali da je jedini iz HNL-a, eto to je i meni nova informacija. Dragan Blatnjak. Leži Blatnjak, nije od igrača koji bi simulirali, očito se nešto dogodilo u onoj gužvi u petercu Hajduka. U 32. smo minuti, svi čekaju da se Blatnjaku tamo pruži pomoć, ali Blatnjak je izašao izvan igrališta, prema tome svi uvjeti za nastavak igre su ispunjeni. I Blatnjak se vraća oran za igru. Eto. Pomoćnik s one strane, Darko Kolić, signalizirao da je bilo prekršaja. Pomoćnici Širiću su ovdje nama bliži, Borovec, tamo Kolić, četvrti sudac je Vlado Svilokos. Zaista kad je prekid ne treba kod Dinama govoriti koga izvodi. Uvijek je isti čovjek. Ma gdje je on bio? Buljat. To je bio Eduardo. Razgovaraju sada tamo Miladin i Žilić koji je trebao skakati sa Eduardom, ali Eduardo nije bio precizan, nije bila baš ni lagana pozicija to. Buljat, prema njemu Hrgović. Puno gužve, na kraju lopta je kod Kranjčara bila ubacivanje za bijele.
Čale. Od sprinta Bošnjak, ali lopta ne prolazi Kralevskoga. Damjanović. Čale je brži od Blatnjaka. Evo sada prilike za kontru. Plavić, Eduardo. U sredini je Bošnjak. Priključuje se Carlos. Eduardo u 16. Diže na drugu vraticu. Gdje je Carlos? I Pletikosa ne da lopta izađe van. Čujete kako Luka Bonačić traži od Marčića da ide u sprintu napred, da odvuče igrača od Blatnjaka koji je vodio loptu. Izgubio Blatnjak, Eduardo. Čala u punom sprintu, nema zaleža. Čale sad u sredini dolazi punom trkom. Čala je htio gurnuti loptu i ipak je Tonči Žilić požrtvovnim krizičnim startom izbacio to u korner. Tamo je kao sprinter dolazio Eto. I tu su jake snage Dinama, da evo vidite da sada u samoj završnici su sudjelovala nominalno dva braniča, Čale i Eto. Buljat. Marčić prenio glavom. Carlos. Za Čaga. Čorluka je prešao naprijed. Ostao je ležati sada Bošnjak. I eto bliži lopti. Ne može prići tamo Bartulović. I Pletiko se mogao i rukom, ali zapravo je ovaj način malo da sudjeluje i on u spektaklu. Ciljao je kut, ali Pletikosa se baš ono kako volimo reći izvio koliko je dug i prstima odnio loptu dalje prema korneru. Pogledajte taj pogled gore, ciljanje suprotnog kuta, zbilja se mora izdužiti visoki dugački Stipe. Stalni pressing, pritisak Dinama. Čorluka je praktično više u napadu nego u obrambenim zadacima. Buljat, druga strana, prema Pletikosi. Korneri 7-0. Malo ima Hajduka prema naprijed, ništa u obrani, još i dobro odigravaju, ali bilo je dosta prilika za plave. Uostalom, u prednosti su i nemojte misliti da za Dinamo nije važan rezultat ove utakmice. Ipak se sasvim drugačije slavi uz pobjedu nego uz nekakav neuspjeh. Carlos, malo ohljevanja i evo ide Kranjčar. Blatnjak. Probao je Blatnjak iznenaditi, ali nije prošlo ni Drpiću, a kamoli Turinu. Čago i Bošnjak nije očekivao takvu loptu. Stajao je, da je bio u pokretu trku, mogao je stići. Očito da je tu veću slobodu Čorluka dobio ulaskom Carlosa, koji kada Čorluka ode napred pokriva njegovo mjesto. I pogreška Kralevskoga. Ispravljena odmah. To je tamo Cimirotić. I sasvim nezaposleni Turina.
Ovo je dokaz koliko daleko može ispucati Turina, točno na rub protivničkog šestesterca. Damjanović. Izgubio je loptu od Etoa, Modrić Eto. Eto, ide naprijed Bošnjak, pridružuje se Eduardo. Eto na Eduarda. Eduardo je ipak zadržao tu loptu, mogao je pucati odmah. A to je baš bila nemoguća misija. Ali ajde, pokušaj. Kroz četvoricu provući loptu. Mirko Hrgović, dolazi Miladin. Blatnjak. Damjanović na Cimirotića, Kranjčar. I Širić daje slobodan udarac. To je već izgleda situacija za udarac. 25 metara, bi je to prekršaj Dine Drpića. Osnažila je bitno i ona skupina Hajdukovih navijača, sada ih možda ima više od 200. Sve su glasni. Hrgović dokoturala se lopta do Turine. Odmah ide Eto, super željan igre. Ipak je čekao da se priključi Buljat. Hrgović je povukao eto tamo u trku bez lopte. Da je to drugačija utakmica, možda bi bilo i žutog kartona, ali ovako Širić pušta. U ovoj vrlo korektnom susretu, bez grubih prekršaja i mislim da ćemo vidjeti na kraju prvoga dijela da je bilo jako malo faulova. Duga priprema i Širić je dao znak. Blatnjak je zadnji igrao loptom, ali možda je okrznula tamo i Drpića koji je bio s njim. Pa sudac, pomoćnik ovdje pokazuje da je lopta za Blatnjaka samo. Carlos. Damjanović, ali to je jako teško stići ili bolje reći nemoguće. Eduardo, ta njegova lakoća driblanja osvaja, to je Čago do Eduarda opet. Nije dobro prihvatio loptu Modrić, ali se pojavio Čale i novi korner u završnici prvog dijela u 43. minuti. Pritisak stalno tu gdje su ovi najbolji, najčešći Dinamovi navijači, jer tu je Hajdukov gol ispod sjeverne tribine. I to je opet na Pletikosu, mogao je Buljat naučiti da na petercu su sve lopte lak plijen Hajdukova vratara. To je Miladin. Probaju se naći Blatnjaka, preduga lopta.
Marko Šapitu, tamo se sada Kuže također ražestio. Što govori Kuže? Da, ražestio se na Marijana Buljata, to jest na njegov nedostatak agresivnosti. Naročito je bilo strah toga što je posljednja minuta prvog poluvremena, pa se valjda boji da ne bi Dinamo primio gol na samom kraju prvog dijela. Da, posljednji su trenuci, ući ćemo tek u posljednju minutu za pola minute, sada 44. Još nije bilo niti ozbiljnija, rekao bih, nikakve prijetnje prema Ivanu Turini. Lopta za Žilića. Hrgović. Ide to. Eto, Bošnjak mu se otvara, Bošnjak. I novi korner, 9. ili 10. već. Hoće još sad drugo sada pripremiti Dinamo, tamo su dvojica u putu do lopte, ali ne, ipak se ide na klasično ubacivanje Buljata. On udio se, eto, da će pomoći tamo 2 minute nadoknade u prvom dijelu. Riskantna lopta i Čorluka je bio u dvoboju s Miladinom, točno pred Širićem. Čago. Čorluka. I još jedan po Čorluka, pravo je petom odigrati. Carlos točno na Modrića. Darko Miladin. Bošnjak se naravno čuva da ne napravi prekršaj. I Kralevski. Do Damjanovića. Blatnjak, njega dobro zatvara Čale. I tu je sada Bošnjak, ljevo mu je Carlos. Carlos, kombinacije sa Bošnjakom, ali malo presloženo je to. I pošutlovno Bošnjak spriječio da Hajduk krene u protunapad, ali dalje lopta za Hajduk, ubacivanje rukom. Tu je Drpić. Marčić i opet Drpić. Eto i Buljat. Da, sad je jasno, čeka se konačni zvižduk Željka Širića za kraj prvog poluvremena, još tih 20 sekundi. Buljat i eto. Brzo se diže, eto, čim padne već na nogama. I kraj prvog dijela, dakle 1:0, Dinamo Modrić, 11. minuta. Da vidimo može li Marko Šapit do nekog od trenera. Može samo minutu. Evo, sa mnom je privremeni trenutni kapetan Dinama Ivan Bošnjak. Ma je, nažalost, ozlijedio nam se kapetan Zoran Mamić i ovu tekmu ćemo nastaviti da što bolje odigramo i radi njega i radi ovih krasnih navijača. Vaše mišljenje o samoj utakmici, o atmosferi? Atmosfera je Cijeni gledatelji, 19 sati, 5-6 minuta, sunce još nije zašlo, još obasjava istočnu tribinu i dio južne Maksimskog stadiona, vraćaju se igrači. Dinamo i kao velika većina gledatelja ovdje obučen u ovom dresu gdje piše ZG prvaci 06 i vratit ćemo se vrlo brzo u utakmici. No,
da kažem još dvije riječi o onom derbiju o kojem je govorio kolega Balog i Arapović i Deverić. Stvarno će to biti super spektakl. Gledao sam utakmicu u Engleskoj gdje su igrali Paul Gascoigne, Glenn Waddle, Trevor Francis i njihova najveća imena. Evo ovdje 50.000 kuna uručeno koje je Dinamo prikupio u dobrotvorne svrhe za vrijeme poluvremena. Ali kažem da dođite na tu utakmicu. Nadam se da će stadion biti ovako ispunjen kao što je danas. To je super spektakl. Bio je na St. James Parku u Newcastle u Engleskoj. Bilo je čak i odličak nogomet, ali naravno vrijedi vidjeti sve one velikane nogometne koji su spomenuti da će nastupiti ovdje. Evo pogledajmo još jedan put taj pogodak Luke Modrića, jedini zgoditak utakmice postignut u 11. minuti. Koliko vidim, nema izmjena u momčadima, ali nema ni dovoljno Hajdukovaca na terenu, dakle ući će neko novi, očito, i to se sada u ovim trenucima priprema. I to ne jedan, nego dva igrača Hajduka. Evo to su konačni rezultati, 4-0, 2-1 i Zagreb Slaven Belupo 0-3, a Kamen Osijek 0-1 i Rijeka Varteks 0-0 od utakmica koje su u tijeku. Ove tri donje utakmice su završene. 16 i 30 su novi igrači Hajduka. Dakle, Tomislav Bušić ulazi u napad. I Marin Ljubičić kod Hajduka, a da vidimo samo Marko, ti sigurno vidiš, čuješ tamo ko je ostao u slačionici. Svi su ostali Simi Rotić i moram priznati da nije, ne znam drugog igrača, ali vrlo brzo ću to saznati. Dobro, Simi Rotića smo prekrižili i Dragana Blatnjaka očito nema tu. Prema tome Ljubičić i Bušić umjesto Simi Rotića i Blatnjaka. Modrić u padu, vrlo snalažljivo. Carlos miruje sa Čorlukom. Kraljevski Eduardo, jedan od njihovih brojnih dvoboja. Eduardo uz pomoć Eto, ali evo ipak Kraljevski pak Kranjčar. Kranjčar kriva predaje lopte do Trpića. Čale probao je u dubinu prema Bošnjaku. To je prvi kontakt novog veznog igrača Marina Ljubičića. Malo se gura Eduardo, ali Žilić je čvrst. Ne da se omesti. Međutim, sada Atletico se griješi. Lopta neuhvatljiva bila za Žilića. I Eduardo je ostao ovdje. Nema zaleđa, to je lopta bačena iz auta. Eduardo i ima kornera. Jasno da tamo hita Marijan Buljat, da vidimo ko će se priključiti skakačima, da dolaze Čorluka i Drpić u pomoć Bošnjaku i Eduardu. Kraljevski uz Čorluku i prenesena ta lopta, vratio se skroz natrag i Bušić i on je izbio van. I dalje plavi. Dugo traganje za slobodnim čovjekom, to je pronađen Čago koji nije bio slobodan. Kranjčar. I prekršaj je Hrgovića nad Etom. U sredini nema nabacivanja, nema nikoga, zato je ovo kratko dodavanje. I novi faul. Sada ga je napravio Bartulović.
Pričekat će Buljan, očito da stignu njegovi zračni aduti. Carlos Drpić Čorluka u 16-terac. Od Hajdukovaca napred je ostao samo Hrančar, Buljat. Aut će biti za plave i dalje taj napad, ali sada signalizacija ovdje pomoćnog suca da je ipak ta lopta za Pletikosu. Prihvatio je to Širić. Bušić je dirao loptu, ali nema komu preneti. Marčić i Čale. I Marčić ipak uspio osvojiti loptu za Hajduk. Damjanović. Evo sada ih ima nešto više, nešto je prorijeđenija plava obrana. Krančar. Krančar probao iz prve i evo prvog udarca iz kuta za Hajduk. Priča o ovoj godini Hajduka, pomalo tužnoj i olovnoj, je često puta bila svedena na priču o mnogim igračima koji ne zaslužuju igrati u Hajduku, da nema Hajduk pravih igrača. Moram reći osobno da se ne slažem s takvom tezom. Hajduk ima dosta dobrih igrača, puno. Samo da vidimo što će biti ovdje, da ne, spriječio to Čorluka i kupi tu puno dobrih igrača, puno mladih reprezentativaca, sadašnjih i bivših, Matulovića, Bušića, Martića, Grgurovića, ima A reprezentativce, Krančara, Pletikosu, pa vrlo jake igrače, Miladina, Blatnjaka, nešto drugo je tu bilo posrijedi. Čale na Modrića, lijepa akcija, Modrić i blizu, ali ne u mrežu. Ali pljesak je za ovu akciju Čalea i Modrića. S druge strane, kad sam pričao o sastavu Hajduka, Dinamova snaga je između ostalog u tomu što je tu jako puno mladih igrača. Vidjeli ste sami kako je to blizu prošlo. Evo recimo ova dvojica koji su bili u akciji, Čale i Modrić, 21-godišnjaci. Bušić. Sa njime je Hajduk dobio puno u skoku. Čorluka na Bošnjaka. Hrvanje s Miladinom završilo je prekršajem. Još jednom rukom. Čeka se da do lopte dođe Čale. Da, Carlos naša rješenje unatrag. Čorluka jako puno sudjeluje u napadačkim akcijama i sada evo ovo je hrvački zahvat koji zaslužuje žuti karton. Tomislav Bušić. Prvi žuti karton zbog nekog prekršaja, Modrić ga je dobio zbog onog nedopuštenog načina veselja poslije postignutog gola. Prema Bošnjaku Damjanović. I Modrić izborio tu loptu za Eduardo. Carlos. I ovo je Bartulovićev start, jako oštar i neoprezan pomalo prema Etu. Ne vjerujem i ne kažem da je namjeran, ali nije baš lijepo to izgledalo. Četvrta minuta, ide vrijeme, stoji onih 1:0 i svi ovi gledatelji naravno željno očekuju trenutak kada će biti konačni sudački zvižduk i kada će Dinamo formalno postati prvak Hrvatske i primiti ovaj veliki pokal dole koji čeka.
Eto, iznesen van. Modrić preskače, Buljat je to. Bušić viši od Drpića u skoku. To je Ljubičić. Vidi se da taj dečko zna s loptom. Evo, tek sad se vratio u igru Eto i prolazi sada Eduardo. Eto i Bošnjak su mu na drugoj strani. Eduardo gurno na Bošnjaka. Bošnjak je i Pletekosa se snašao. Eduardo još jednom na crti izbijeno. Bošnjak ništa na kraju, ali vatromet, gužva, rafalna paljba prema Stipi Pletekosi i jedna od boljki Dinamovog drugog dijela sezone su brojne propuštene prilike. Evo pogledajte, ovdje Bošnjak je krenuo na drugu stranu, blokirao, vrlo dobro Pletekosa reagirao. Pa onda tu se našao na crti Bartulović i izbacio. Uzbudljivo, nema šta, dobro je prošao Hajduk. Udarci u okvir, sada već 13-1 udarci, a taj jedan Hajdukov je bio u okvir. Marčić. Modriću oduzeta lopta. Damjanović. Čorluka se postavio tamo po procjeni Širića. Bez prekršaja je uzeo loptu. Čale. I Čago. Zašto sad tako zaoštravati jednu vrlo korektnu utakmicu? Eto Damjanović. Buljat sa Etom kombinacija, ali pročitao je tu namjeru Bartulovića, ali ipak Eto i Buljat. Eto, to je Bošnjak i Modrić točno po sredini gola, tamo gdje je stajao Stipe Pletekosa, ali sve više dobrih kombinacija, izglednih prilika, tako da gledatelji, posebno oni navijači plavih, mogu uživati. Buljat. Niko Kranjčar. Javio se Carlos i uzeo tu loptu. Eto je Bartulović, dvoboj Bartulović ostao ležati. Dosta zvižduka jer puno borave na travi igrači Hajduka. Evo pogledajmo sada da li je to bilo tako kao što je. Da, eto se poslužio laktom i pogodio Bartulovića. Damjanović. Miladin počinje akciju Hajduka. Bošnjak i Marčić. Rukom će vratiti Miladin. Očigledno je da je Bonačić postavio ambicioznije svoju momčad u drugom poluvremenu i sada igrači plavih svi na svojoj polovici. Hajduk kreće, kombinira, traži nekako puta do prilike da ugrozi Turinu. Modrić.
Bošnjak i ide Modrić. Čago nije uspio, pokupit će loptu Carlos. Eduardo se iskreno nema i jedan udarac u bliži kut. Tamo je uvijek spreman Stipe Pletikosa. Stipe Pletikosa za sada danas uvjerljivo najbolji igrač Hajduka. Nekoliko sjajnih obrana, izvrsnih intervencija. Pogledajte i ovdje, i ovo je bilo i topovski i ne tako daleko, ipak je uspio to izbaciti van. I dalje Dinamo Čorluka, eto Čorluka, blokirano to. I zaustavlja igru Širić. Da li zato da bi se pomoglo igraču koga je pogodila lopta ili je tu neki indirekt bio posrijedi. Ruka u svakom slučaju bila visoko podignuta Željka Širića. Evo, 1 sat igre je gotovo za nama. Igre u kojoj Dinamo izrazito kvalitetni, bolji u svim elementima igre, u golovima 1-0, udarcima vidjeli ste onu silnu nadmoć, bilo je 13-1, u jednom trenutku sada mi to još puno više. Ali to je suđena, inače ovdje opasna igra i bit će indirekt. Evo vidite, lijepih želja da se barem opet vrati vrijeme kad smo sritni bili. Može se, rekao Hajduk ima igrača kad se posloži. Luka Bonačić je jedan vrlo ozbiljan trener i kako mu se da vremena, naravno ako se stvore uvjeti za rad, uvjeren sam da može stvoriti dobrog, jako Hajduka. Evo Bošnjaka, ali Bošnjak je stao na loptu krivo. Buljat je tu za Eto i Bartulović. Buljat će nabaciti. Daleko na drugu stranu, tamo je prenesena lopta do Marčića. Bošnjak. I Kranjčar. Prekršaj točno u krugu sredine igrališta. Uze Bušiću Čago. Priprema Luka Bonačić i treću izmjenu, tamo se priprema Jurica Buljat, ali evo Eduarda, dolazi mu Eto po desnoj strani, Eduardo ide sam, Eduardo, Eto i zaleže je bilo. Marko Šapit, ko će izaći da bi napravio mjesto Jurici Buljatu? Mislim da izlazi određeni i Krolevski. U ovom startu je dogodila se nekakva ozljeda, ne znam možda točno šta, pitat ćemo Hajdukov liječnika, ali u svakom slučaju ulazi Buljat. Buljat umjesto Kralevskoga. Drpić dobro je procijenio da je Turino dovoljno daleko, ne gledajući mu je proslijedio ovu loptu. Prva akcija Jurice Buljata, spasio je Pletikosa da ne ode u korner, ali je pogriješio i praktično predao tu loptu Plavima. Plavi Buljat. Tu ima čak 5 igrača Hajduka u blizini lopte i izbačeno, zato ovdje nema nikoga. Čale. Bošnjak sa Miladinom. Čale.
Sada Luka Modrić ima priliku centrirati. Luka Modrić odustaje od centar šuta. Pustio da to učini Čale. Bartuloviću je lopta pobjegla preko noge, ali nije zbunilo Pletikosu to. Male gužve čarke ovdje na zapadnoj tribini, pa svi ustaše ovdje i sada se više malo gleda tamo gdje je nastala ta gužva nego gdje je što se događa na terenu. A na terenu tu malu gužicu lijepo je riješio Carlos da odmah uputio loptu u igru na drugu stranu. Marčić ide. Naprijed mu je Bušić usamljen. Čale se dobro postavio za oduzeti loptu. Čago. Modrić. Čago se nudi naprijed. To je Bošnjak i Modrić. Čago i u njega tijelom ulazi Hrgović. Daleko je to za izravni udarac prema golu, ako i tu dolazi Buljat. Tri igrača Dinama oko crte sredine igrališta, niko od bijelih nije bio tu, sad će tu malo napred krenuti Kranjčar i Bušić, ali ovdje jedan mini živi zid, a ide lopta skroz na bok do Edvarda. Prekršaj je Edvarda. Ostavljaju sve to za Pletikosu. Prepustit će to Buljatu. Buljat je stvarno navikao da sve prekide izvodi, pa čak i ove rukom. Sad smo imali situaciju Buljat protiv Buljata. Čago kroz noge gura, ali tu puno ima bijelih, teško je sve to proći. Damjanović. Zadnja linija, Drpić i Čorluka. Ide Modrić. Modrić, tu je, eto i raščistio je Bartulović u posljednjem trenutku, eto, možda je kasnio stotinku sekunde da tu loptu ugura u mrežu. Evo, pogledajmo još jedan put u akciju. Fino rješenje Modrića. Eto je prenijeto van, ali lopta mu je bježala. Dobila je takav efe da se hitro udaljavala od njega. To se odlično vidjelo iz onog puta, iz ovoga već teža. Evo, ovo je nešto novo. Nema Buljata na izvođenju kornera. To je Luka Modrić. Prvu vratnicu na Bošnjaka. Sada može birati, ponavljati to rješenje ili naći nešto drugo. Kombinacija sa Buljatom. Modrić izravno prema Pletikosu. Pletikosa, naravno, dovoljno iskusan i mudar da zatvori taj bliži kut. Sada je ubačena tamo jedna baklja koja je gotovo pogodila Turinu. Eto, tu je Bošnjak. Bošnjak kako zna poteknuti jako, ali te lopte dosta često nemaju onu pravu preciznost i ovo odlazi preko gola.
ima poprilično onih nestrpljivih koji ne mogu dočekati trenutke predviđene za slavlje, pa i stalno bacaju te bakte, tako da iza Turina je tamo dosta goruća situacija. Miladin. Kranjčar i Carlos. Kranjčar je čekao se neko priključi. Evo sada prilike za centaršut. To je Bušić. I ovo baš nije bilo izgledno. Marin Ljubičić, ali evo računa se kao udarac prema golu. Sigurno je da će Kuže dati mogućnost još dvojici da sudjeluju, da osjete ovaj fini ugođaj, da sudjeluju u trenutku kada Dinamo službeno postaje prvakom Hrvatske, i ta dvojica se zovu Silvio Marić i Anderson Costa. Bošnjak. Marko, znaš li ko će izaći? Pa po ovim informacijama koje se dobio od delegata, vani bi trebao izaći napadački dvojac Da Silva i Bošnjak. Da, naravno, ima tu logike, eto da Marić i Anderson zauzmu mjesta u vrhu napada. I da je znak Željko Širić da je sve spremno za izmjenu i sada će izaći nesuženi putnik za Njemačku na svjetsko prvenstvo, Eduardo Da Silva, jedan od najboljih igrača u Hrvatskoj nogometnoj ligi, i sa Bošnjakom u tandemu postigao 42 gola, još silne asistencije i zbilja bravo. Ulazi Brazilac za Brazilca, time da je ovaj Brazilac sa brazilskom putovnicom, a Eduardo je već naš čovjek, Hrvat. Evo, pogledajte kako dribla Eduardo, to je Blatnjak se izmakao. To je Eduardo. I Ivan Bošnjak, prvi strelac Hrvatske nogometne lige. Pljesak za 22 pogotka i za njegove 4 asistencije. Evo, Marko, pokušaj doći nekako do Eduarda, pa da čujemo par hrvatskih riječi od Brazilca. Eduardo. Da, evo, gospodin Slušec, sa mnom je Eduardo Da Silva, koji je vjerojatno zadovoljan sa tijekom kako ide ova utakmica. Pa mislim da sad vodimo 1-0, još ništa nije gotovo. A mislim da trebamo tako nastaviti, ne dati šans protivniku to da odigra, i mislim da 1-0 to dovoljno. Ako Bože dane će biti 2-0 za nas, da možemo razveseliti publika. Izdali ste dosta raspoloženi za igru, niste baš previše tužni što vas nema na onom popisu. Mislim da sad sam se vratio nakon dugo pauze, inače ovoj utakmici koju sam igrao, ostali utakmici kad sam igrao, bio sam još uvijek nespreman, neozlijeđen, ali ja sam se pravi do danas, ja sam zadovoljan sa svojoj igri i cijela ekipa to. Hvala ti puno. Hvala Eduardo, hvala Marku, evo Carlosa, evo Luke Modrića, i eto, ali malo kratka lopta bila Bartulović, da sigurno samo ga je lopta udarila u ruku. Da, već 74. minuta, stoji onih 1-0 od 11. Andersona čuva Žilić. Buljat. Daleko na drugu stranu, tamo je uvijek na drugoj vratnici Drpić, ali nije uspio vratiti loptu u sredinu. Biće ona za Pletikosu. Lijepo je da jedna od legendi Dinama, Silvio Marić, isto dobije priliku u ovoj utakmici. Zapravo ovo je posljednji put da gledamo ovaj sastav Dinama, sasvim sigurno, bez obzira na sva obećanja, će poneko i otići iz te momčadi, a
još sigurnije da će i doći neka nova imena da bi se stvorio respektabilni evropski Dinamo koji će pred Kranjčara i Kranjčar je prebacio gol, ali da li je nešto suđeno prije? Mislim da ne, da je bilo sve pušteno čisto i Kranjčar u svojoj praktično oproštenoj utakmici od Hajduka, iako ništa nije definitivno još potpisano. Evo tu se Kranjčar izborio zahvaljujući i neodlučnosti Dinamovog dvojca za poziciju da matira Turinu. Vrlo vjerojatno Kranjčarova oproštena utakmica, puno se, ali dugo već to traje, mjesecima nagađa da Kranjčar ide u Lyon, pa ide u Celtic, pa ide u Bayern, pa ide u Španjolsku. Vidjet ćemo. Mislim da je igra nastavljena, da, ali je tamo stradao Čago. Znak da uđe Dinamov zdravstveni tim, dr. Šojot i Igor Serdar su tamo. To isto baš nije izgledalo ugodno. Nema niti jedan trener više mogućnosti da zamijeni nekog igrača ukoliko bi se ozlijedio. Prema tome najvjerojatnije će Čago, kako god bolilo, ako boli, stisnuti zube i nastaviti susret. Gledatelji ne posustaju. Oris sa Maksimirom, Dinamo Zagreb, mislim da se sada može glatko reći da ima 30 tisuća ljudi koji glasno i bodre i orise ovo navijanje stadionom u Maksimiru. Dinamo nastavlja s 10-oricom. Evo, Dinamo je još jedan kuriozitet. Promijenio 3 kapetana u jednoj utakmici. Počeo je kao kapetan Zoran Mamić, ozlijedio se. Pa je bio Ivan Bošnjak, a sada ste vidjeli kapetansku traku na ruci Dine Drpića. Vratio se Čago. Marić. Prekršaj je bio Ljubičića. Carlos, teška lopta, ne može dotići Marić, ali bilo je tu i faula. Čago. Eto i Buljat. Otršavanje, eto, i ulazi Jurica Buljat, out je. Inače, Hajduk je imao i teoretsku šansu da možda uđe u Inter Toto Kup u slučaju uspjeha ovdje i neuspjeha Osijeka u Velikoj, ali to je zaista bilo teško se posložiti. Eto. Jedini igrač u bijelom napred je Niko Kranjčar, ali teško je i prenijeti loptu do njega. Bušić igra vrlo povučeno. Marčić. I dobro gurnuto u for Bušiću. Bušić, tu se pojavio Čorluka. Tamo šepa Ljubičić, dugo vremena bio na travi, sad se pridigao, malo tamo se tuži sucu Širiću, ali mislim da je s njim sve u redu.
Ljubičića ponovo rastrčanog. I evo prekršaja, u blizini je bio Širić, slobodan udarac, opet 35-6 metara. Ovdje se već priprema slavlje i predaje onoga pokala i medalja za igrače Dinama. I evo još jednog pokušaja Hajduka, isto daleko od okvira gola. Buljat. Daleko od Kranjčara i Mirno Turina. Evo zadnjih 10 minuta Hrvatske nogometne lige sezone 2005-2006. Vjerujem da je slično i na preostale dvije utakmice posljednje kola. Marić. A Modrić. Marić se ponudio u 16-tercu. Marić, ali to su dvojica oko njega i izgubljena lopta. Ali privremeno. Ovo je Miladin. Ništa nije sudio Širić, što baš ne prima s oduševljenjem Miladin. Damjanović i Čoluka je tu. Sada je tempo znatno pao, više nema onoga silnog ritma, ali zadovoljstvo kod igrača Dinama vodstvom je jedan od razloga, sasvim sigurno toga. Uopće je teško igrati ovakve utakmice kad dva kola prije su već osvojili naslov, intimno ga i proslavili. I sada još treba dobiti i ovu utakmicu. Evo, to su sve novinari koji vjerno prate Dinamo i kad mu ide i kad mu ne ide. Ali kako sam govorio, što se sve događa u ovim trenucima od reagiranja na popis Cica Kranjčara do raznih drugih stvari. Recimo, današnja utakmica baš u listu čiji smo urednike vidjeli ovdje na kraju je dobila možda jednu 20% prostora u odnosu na te druge događaje. Evo Buljata, Marijana, ali i Bartulovića. Spasio je to da lopta ne izađe van, to je Čago. Probao je do Marića, prejako, pa ide Damjanović. S desne strane sada pozicija Bušića. U tom dvoboju je Bušić iznudio slobodan udarac, prekršajem ga je zaustavio Čale. Buljat, naprijed je Anderson, desno Eto. To je prema Mariću. Ali ne najspretnije primanje lopte i ona je izgubljena. Načić. I Bartulović. Čarluka. Prekršaj Hrgovića. Hajduk
disciplinirano postrojen iza lopte, naprijed je jedino Kranjčar, tako da nema baš puno prostora, a Dinamo neće preuzeti više rizika jer naravno da mu paše pobijediti u posljednjoj utakmici uoči svog velikog slavlja. Carlos. Puno igre po sredini terena i sada ide se okomito, ide Čago. Tamo je Anderson propustio. Marić je imao priliku za udarac, ali okljevanje se kažnjava ovdje jer jako puno ljudi ima na malom prostoru. Dobra ideja Anderson, spriječio Miladin. Nastavak napada Dinama je preko ubacivanja Hrvoja Čale. Modrić. Još jedan Čoruka u napadačkoj akciji. Ovog puta ga je faulirao Ljubičić. Čini mi se da će u ovom drugom dijelu ipak biti poprilično više prekršaja što je bilo u prvom. Podsjećam, u prvom dijelu neobičajenih samo 11. Eto. Nije dao Jurica Bulja da lopta dođe do Marića, ali će to biti prilika za ubacivanje. S desne strane spremaju se tamo Eto i Buljat, to znači Buljak. Buljat uvijek tamo daleko prema Drpiću i još jedan korner je. To je već zbilja jedna bogata zbirka udaraca iz kuta. Carlos je bio u naletu, vrlo teška pozicija, blokiran od dvojice. Nije uspio uputiti uopće udarac u okvir gola. Evo ovog trenutka možda ste čuli, ako niste, reću vam da je novinarski žiri izabrao igrača utakmica, to je strelac jedinoga pogotka Luka Modrić. Pomoćnik Borovec se signalizira da je lopta za plave. I to nogom, slobodan udarac, već izvedeno, Marić. Jednostavno predao loptu protivnika. Ali evo sada opet naleta, Buljat, Modrić, lijevo, desno, Eto. U zrak podignut Luka Modrić. Lagan kao leptir ovakvim startovima, još to onda izgleda da je bilo čestitkama i tom velikom slavlju. Dinamovci su naravno otišli prvo u 32 utakmice, 24 pobjede i samo 4 poraza, čak 78 pogodaka su postigli, 21 primili, najviše od svih, i to daleko najviše od svih postigli, daleko najmanje od svih primili. Dakle, u svakom segmentu te nogometne igre su bili bolji od ostalih. Ali još se jedan događaj zbio danas, Željko Širić se oprašta od suđenja i evo, čujmo i njegove riječi. Marko, izvoli.
da Željko Širić se oprašta od suđenja, ali u veličanstvenom ambijentu. Je, stvarno, evo, igrom slučaja i uz malo sreće pogodilo se to da je pun stadion, da ova utakmica ništa nije rješavala, uvijek derbi kao derbi je zanimljiv. Prema tome, što je došlo, što je bilo, bilo je. Došao je kraj, danas je službena moja zadnja oficijalna utakmica u prvenstvu, a 28. ću zapravo zadnju suditi Hrvatska-Iran. Ostajete u nogometu ili? Molim? Ostajete u nogometu ili? Pa normalno, ja i dalje ostajem, ja sam cijelog života u nogometu, bit ću delegat, kontrolor, instruktor i Hvala puno. Mladima svijet ostaje. Hvala vama. Evo, nećemo reći zbogom Željku Širiću, ostaje tu. Biće sigurno i kao delegat, kandidat, kontrolor, pa možda i jednog dana kandidat za oko Sokola u Hrvatskoj televiziji, gdje dolaze samo najvrsniji stručnjaci, a Željko je bio takav veliki sudac. I nesrećom naša sudačka organizacija nije dovoljno snažna i organizirana da bi naši dobri suci i došli na svjetske top liste, na kojima su i mnogo slabiji suci od Željka Širića ili Tripkovića, Svilokosa, da ih ne nabrajam sve koje su igre. Slavi se ovdje, priprema se podjela toga velikog pokala mažoretkinje koje tradicionalno prate. Nogometaše su već spremne tamo. Dinamo, evo konačne tablice. Dinamo 76 bodova, 11 više od Rijeke. Dinamo ide u drugo kolo Lige prvaka. Rijeka ide u kup UEFA. Varteks ide u kup UEFA. A Osijek, kao što se očekivalo, u Inter Toto kup. Evo, vraćamo se još jednom Marku. Sa mnom je najbolji igrač današnje utakmice Luka Modrić, jedan od sretnijih ljudi ovih dana. Nakon poziva Zlatka Kranjčara na ovo veličanstvenom spektaklu. Pa je, presretan sam. Sada definitivno nas... sa tim mikroportovima, sa bežičnim mikrofonima, ali evo kakvi tu sve poruka ima. Tata, mi smo Hrvatski, da li je to poruka pokojnom gospodinu Mamiću, ocu Zdravka i Zorana, koji je često i dugo pratio Dinamo na gostovanjima i naravno i na ovdašnjim utakmicama. Još se priprema to završno slavlje. Spomenut ću dakle da danas svi ovdje koji su došli su kupili karte. Dakle, utorak će biti velik, sigurno golem i da sav taj novac ide u zakladu za